ڕێی گایتس شاهدێ سەرەکەی دادگەهکردنا پۆل مانەفۆرت برێڤەبەرێ بەرەیە کەمپێنە هەڵبژارتنە سەرۆک ترامپ شاهدی لە دژی ویدا گایتس مانەفۆرت خەتابار کرد بێ پیلانگێڕی و دەرەوێ لە کاربدەستێن فیدرالی و چەندین تاوانên دیên weka eşkerenekirina ملیۆن دۆلارên داهاتی و nedana bacê. Lê Şîkago karbidest daxwaza alîkariya xelkê dikin bo naskirina berpirsên teqekirinê li 66 kesan li rojên bêhnvedana heftiyê 12 jwanan hatîne kuştin. Bi rêveberên polîsan bawer dikin ku ev teqekirine nebê pîlanin belkû peywendî bi çalakiyên cerde û rêgiran ve heye. Îro bîreveriya bîsaliya êrişa teroristiya li derveyî balozxanên Emerîkî li Kenya û Tanzaniya. Ew yekem hêrîşa Elqaîde bû li dijî Amerîka tê de 258 kes hatin kuştin û pitir ji hezaran birîndar bûn.